बिरेस्तारा सांचे आल्तो दाबोळे हांगासर थळाव्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग 17B NHAI प्राधिकरणान जुवारी गेटीकडेन बंद करून निषेध व्यक्त केल्लो। शुक्रारा मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान त्या सुवातेर वचून भेट घेतली। थळाव्यांच्या वोट मेळाव्या खातीर वातावरण तापिल्लें। उपरांत वास्कोचे PI नालास्को रापोसोन आपल्या टिमी सयत घडणूक थळार धाव घेतली आनी परिस्थितीचेर नियंत्रण हाडलें। RDX गोवा खातीर दाबोळेच्यान जॉन डिसिल्वा। एक सिंपल आम्ही पहिले थिंग एक ब्लॉक केले, आम्ही ओके टॉलरेट केले, इट वॉज फाइन विथ अस बिकॉज इट वॉज टर्न्ड आउट टू बी अ डेथ ट्रॅप व्हॉट एवरीबडी सेड एंड यू मीडिया पीपल ऑल्सो कवर्ड दॅट इट वॉज अ डेथ ट्रॅप। आम्ही थिंगा वन वे केली, वन वे थिंगा टॅक्सी बंद करपाक केले, तेही आम्ही एग्री जाले, नो प्रॉब्लम। आमकां कितें सांगलोले मिडियाचेरूच येयले, तुमच्या पेपरार येयले, तुमकां हिंगनी पूण मुखार दिता, ओके मुखार आम्ही हे केले, नो प्रॉब्लम, आमकां मुखार दी। कालचे MLA आपणाच्या एरियान हे कितें ओपन केला आपणा कांय खबर ना, ते काडले आनी तें बंद केलें। म्हाका सांगा आयची दिसा वी आर पीपल, एवरीबडी शूड वर्क फॉर द पीपल, not for all the commercial things. If you see further on, Bits Bilani has an opening, IUC has an opening, why Metastrip has an opening, why for them, why not for us? We are common people, 3,000-4,000 people who are staying right here are facing problems. So our local MLA has supported us. He has told you come up with a plan and we will do it implemented. So tomorrow we have taken a stand. We are going to meet Mr. Parikar, that we will put entire of this project to him and let us see what he comes up. आम्ही डिसिजन घेतले की फाल्यां आमी आमदाराक वा आमच्या मंत्र्याक कोणाक मेळटले आनी आमचे 3,000 लोक हांगा इफेक्ट जाता हे मिडियन बंद केल्ले कारणाक आनी आमकां सर्वीस रोड ना, रायट सायडीक नेवी आसा, जाग्याचो आमकां व्हडलें हें ना। सो आमकां खंय तरी आमकां तेंच्यांनी मिडियन ओपन करून दिवचे आनी एक जाग्यार घालचे। सो हे आमकां 12 वर्सां जाल्ले, 12 वर्सां मोर देन 12 years ते बंद जालें नासलें। आतां हे बंद जाल्ले कारणाक आमकां खूब प्रॉब्लम जाला। And various other things which we require, they are not being catered to. But they just want to go ahead, block this, block that. How? There is a way. I don't say you don't block. It has to be blocked. But there is a way. Now, if over and above this, if we can get flyovers, it can solve the issue. From down from there, if you get a flyover and land it this side, and from there it connects, and from there it connects into this. A little designing has to be done, and I think everything can be solved. But this nobody wants to take the citizens into confidence. They want to do, I know it all. This is the attitude of the people who are acting in this manner to put the people into problems.